da kilaknut kirungit jong kabalang Katolik bad jong kwe kipat rungit jong kibalang buper kajala kala bun saki ya ke jong tep don buram ya kemet jong Archbishop Dominic Jala acung meneba lain kra kamaria nongerap Kristen masdang ya kini ke jong le buram da kamas bukut da Reverend John Molachira Archbishop jong Guwahati Archdiocese ha ke jong ya enlum jong ki bishop buper jong ke North East ki padar ki sister bad ki rungit baro ha kini kesnei la enlum da ki nong moch mat buper jong ke jela nadu menteri rangba ukon rat sangma UMP uba Vincent H Pala unong elam kaliang perksa u Dr Mukul Sangma ki menteri buper ki MLA ki MDC ki officer sorkar bot ki wei ki nong elam ya kamet jong Archbishop latep don buram hak senda jong kecung meneba nan bu ukwa hak kepor bau dang im Ngila badu chipausi tam banyok peniang ikan mek jong Archbishop jongi panuara dulu California syaduk negari kasi bayi jongi kano ka kende ka mansim jongi banyu Archbishop bayi jongi baka mek jongu ka don sejungai ba nala ka bayi jongu bon napi kilawan buah hayu maneba man nakasni aka masker pan nakabentau Archbishop bayi jongi Pilwan nak pencingai dulu ikelingdo ibatri haying bishop kumruah ibahing asam cung Archbishop pilane batpen pau ikata kacing puram kacing i jongpi yau ni uriu krau ku jong kapalan lengbai di sosial media pilane bakal dikakam ke baphatam nak bentau Archbishop kermen bau Archbishop nak penen unjai keru yaki padang yang sai nak bentau jong piyak mat jong bre nong bo nong thao ka jing yap ka dei ke ba pen tie pen sme pen ju jikan men bo nangi ngem ju kham wa ban yap loi ang ne sla pa thei ni kwa but sin ban ne shbon ke hasla pa thei den don ki ba sanot habla dei ko bo ban yap kani kamdei banca kunta kacingem domi ki Kristan namar jisuron lemdau nyang jongkeu habat kendel bumya usatang marwei ndai radau ya usai so shibon gobong gospel Yohanes harat akusau u Paulus apostol hikai shishu yang ilun bang kacingem Kristan ka baulama jindiu bha haden bawa kelak ka pomot kacingem jong Ulaong namanya batin kenong kres banyak kenong kecing mentai Paulus dipsai bau dalayak shonongan poi kumta juting ya kecingnya andai utap da kecing kermen sudah lada kecingnya kawan kenong kesni bamran simno ibu nangni nasla pathe dan cikus mai nama utipu blay unai hamu ya kajing shomne hat bedeng wang ngitip ba andala pen prano ya kani kajing gara bagi shom kamet tungi kani kepercay u blay unai kajing shomne hat bedeng kajing kebatau hi mu banne junom ki Kristan kajing yap kadai kamdei ban pendu cikermen yangi nama dai kacing yap kacimi patu Jisu bala peniem yangi sisin kasi bara mengidei